Halepçe katliamdan önce 88'de sonra. Katliamdan önce Halepçe aslında tüm dünya bir bilgisi var. O da Şii'nin ve dinin kültürü ve dinin kaynağı bir yer Irak'tan Halepçe. Halepçe eskiden katliamdan önce en güçlü Diyanet, İslam Diyaneti orada kaynağı. Tüm medreseler oradaydı. Katliamdan sonra tabii ki orada bitti. Katliamda kimya bomba attıktan sonra orada 7.000 kişi civarında vefat etti, şehit edildi yani. Aslında hedef İslam'dı orada çünkü en büyük alimler oradaymış. Orada tabii ki bu bombayı attıktan sonra çocuk, büyük, kadın, erkek, hayvan dahi hiç bu kimya bomba bilemez. Bu koku tabii ki bir hardal gazı kullandı orada. Hardal gazı kokusu elma kokusu benzer. Benim tanıdığım arkadaşlarım, iki arkadaşım Halepçeli tamam ailesi katledildi. Onlar bahsettiler. Elma kokusu geldi. Geldikten sonra artık insanlar kusmaya başladı. Sonra maalesef yani 2 dakika, 3 dakika daha uzun sürmezdi o kokudan sonra insanın ölümüsü. Birinci suçlu Saddam'dı. Bu bölge Halepçe biraz zayıftı. Neden? Çünkü Halepçe dediğim gibi bir dini kültürü bir şehri gibi. Orada Saddam'ın askeri çoğu orada fazla askeri yoktu. Hakimiyeti orada Kürtlerin elindeydi en fazla. Bir alimlerin şehriydi. Onun için bir hedef aldılar. Hatta o zaman da ben hatırlıyorum o da Monte Carlo radyosu, İran, Fransa bir radyo. O zaman katliamdan önce diyor en dindar, en büyük alimler, İslam dini alimi Halepçe bir bölge Irak'ın kuzeyinde yaşıyorlar. Hatta o Halepçe katliamından önce 4-5 ay önce yani yılbaşından önce yani 87'de Monte Carlo'da böyle bir haber yayını verdiler ama maalesef 3 ay sonra kimya bomba atıldı. Halepçe dediğim gibi bir siyasetten ziyadesine aslında dediğim gibi büyük bir projeydi. Bu Kürtlerin bir darbe vermek için Halepçe'ye bir ders verdiler. Halepçe tabii ki dünyada ikinci bir felaket dünyada tanıtıyor. Hiroşima'dan Nagasaki'den sonra Halepçe ikinci en büyük katliam olduğu bir yer. Bunda dahi çoğu insanlar iş için orada bir tarım için oradaymış ama başka memlekette vatandaş ama orada iş yaptığı zaman onlar ailesi düşün, psikoloji bitmiş. Ondan da hariç Halepçe'nin içinde halen bazı bölgeler halen bazı bitkiler dahi çıkmıyor. Yani ayrıca yani bir kimya bomba atıldı. Ayrıca orada tarım zayıflandı. Psikoloji bitti. Ayrıca insanın hastalığı, mesela çoğu hastalık halen devam ediyor. Nesle geçiyor. İrsi olarak geçiyor. Bazı hastalar tespit edilmiş. Hatta sağlık örgütü bile orada bunun tespit etmiş. Kaç hasta, tür hasta, bilhassa deri hastaları kaç hasta nesle geçmiş yani ikinci nesle geçmiş. Bunların hepsinin etkisi neymiş? O hardal gazın etkisi halen orada insanların vücudu devam ediyor. Bu arkasında Papa'nın ziyareti arkasında çok büyük güçleri var, büyük siyaset imajı oraya gitmişler. Yani gerçekten söylüyorum, bunun gösteriyor, Kürtlere gösteriyor böyle Papa'nın ziyareti. Yani biz size destek veririz Kürtlere ama aslında tam tersi arkasında büyük projeler var. Millet olarak, Müslüman milletler olarak o bölge için çok büyük maalesef çok büyük oyunları, büyük projelerin orada uygulamaya çalışıyorlar. Valla inşallah, umarım inşallah Müslümanların başında böyle bir felaket tekrarlanmaz inşallah. Çünkü gerçekten söylüyorum biz Müslümanların maalesef sahipsiziz. Sahibimiz tek Allah sahibimiz var ama kendimiz aralarımızda bir güç birliği yapmamız lazım. Güç birliği her zaman da düşmana karşı çok büyük bir güç. Yani Halepçe بداخل يعني حلب زور شيش بصدقها مع الأسف يعني كنت أبشتي بصدقها لدنيا وانا بوكو دلين قتل عامي دوم بو باش هيروشيما وناكازاكي حلب تقريبا نزيشي حفت زاكسي ليو شهيد بو حلب بيشتر
مەڵبەندی دین و علم و معرفەتی ئیسلام بوو. ئەوە ژێک لە سیاسەتەکان بوو کە وایان کرد هەڵەبجە بدە جێگای وای لە هات کە قەتعامی لێ ڕووداتن. بەڵام پاش هەڵەبجەش تەڵێک پاش هەڵەبجە پاش ساڵەها ساڵە هەندێک ئێستاکە خۆی دەوێت خۆی بگریتەوە بگارێتەوە وەکو زارێن ئینشاءالله بیتەوە مەڵبەندی علم و معرفەتی دین. هەڵەبجە وەکو من دوو ڕەفیقم هەبوو، دوو برادەرم هەبوو، زۆر خۆشەویست بوون لە کاتی خوێندن، کاک ڕزگار و کاک نەوزاد کاک فەیروز لەگەڵ بوون. ئەو کەوان باسان ئەوانش مالەسەر خزم کەسیان لەوێندەر شەهید بوون. ئەوان کە باسییان دەکرد لە شێعاوی لە هەڵەبجەی دەرباز هەندێکیان ئەوان خزم کەسیان کە باسییان کردبوون دەڵێن بۆنی سێوی دەهات لە ئەو غازەی کە بەکارهات بۆن سێوی دەهات. ئەو بۆنی سێ وای کرد کە ئینسان بەهزارە کەس لەوێنە شەهید بەداخەوە وازام ئێستاکە هەندێک کەسەیە هەر بۆ ڕک لە سێویش بیتە لەبە ئەو بۆنی سێوەی بەداخەوە زۆر موقفێکی ناخۆش بوو بەسەر کووردا هاتە ئەو شەهیدەی کە دەمانە ئەو کورد مسلمانان لەوێندە ئەو مەڵبەندی علم و معرفەت. بەڵێ ئەو وڵاتە ئەمپریالیزمەکان و لەگەر وڵاتانەی کە بەڕاستی پێدەڵێم داوامە قالبی دینی ئەوان دژمنی ئیسلامن، ئەوان وایان کرد ئەو هەڵەبجە بەداخەوە هەڵەبجە بفەوتێ و وای بەسەر بێتن ئەو فەلاکەتەی بەسەر داهات و ئەو بەهزاران کەس لێ شەهید کرا. ئەوان لە دوای بوون کە ویستیان وەکو بخۆم جێمم پێش هەڵەبجە بە چەند مانگەکی لە رادیۆ مۆنتیکار لە فەڕەنسی ئەو کاتی کە بە عەرەبی بڵاو دەکراوە باسی هەڵەبجە دەکرد کە هەڵەبجە مەڵبەندی علم و مەڵبەندی معرفەی دینی ئیسلامی سوننەیە. بەڵێ ئەو ئینسان بلاخەز بە تایبەتی مسلمانش چۆن عبرەت و دەرسی وەردەگرن لەو هەڵەبجەیە کەمان وەکو گوتم ئەگەمە بەڕاستی مسلمان یەکگرتوو بوون بە یەک دەست بەرامبەر دوژمنەکان ڕاوەستن یەک دەست بین ئەمە دەرسی لێ وەردەگرنەوەی کە دووبارە نەبیتەوە ئەو قەتلعامەی کە لە هەڵەبجە بوو ئەو هەزاران شەهیدەماندا دووبارە نەبیتەوە ئەمە یەکگرتوو بین. میسان لە ماڵێکی دوو برا لەگەیەک تەبانە بن چۆن دەبێتن ئەگەمە تەبانە بن لە ماڵەوە دوژمانمان زۆر دەبێت کوردیش مسلمانیش تەبان نینە و بەڕاستی مسلمانیش یەک دەست نینە. بەڵێ ئەو قەتلعامەی هەڵەبجە شەهیدبوونی هەڵەبجە دەربارەی دەرونی ئینسان خەزم و کەسی شەهیدەکانیان دەورە پشتی طبعا تاثیرێکی زۆر دەرونی کردو، یعنی خەڵک وای لە هات کە ڕچیان لە سێو بیتەوە وەنی شەهیدێکی زۆرەوە بدێتن بەو نوعی وحشێتە بکوشێتن. طبعا ئینسان لەوێندەر ئابووریان خراپ بوو دەورە پشتە ئابووری نەما کشت کاڵ زەعیف بوو ئەو کاتی لەوێندەر ئێستاکەوە سەرسەمە خۆی دەگریتەوە. طبعا هەروە لە بۆ دین و معرفەتیش مدرسة كم بوله مدرسة ما وقتي استكوا سبب إن شاء الله مدرسة قريب بدناويش مدرسة دوباره بيتوا لين مدرسة علم وقرآن وأنا دوباره بيتوا مالبندك وكو زارانيش. والله هو درم أوقات العامة بس كودن دهات بس تنها ما همو الدنيا همو إعلامي همو لاتش بس تنها حرف سبب قتل عامي كيميائي بدنا نصيب والله معنا سبب وصلنا الشيخ وصلنا لباليسان لورتي لسيدة كان لزور شوينيش كيمياء بقنبلة كيميائية اللي دست الضم بلان بس تنها ما حرب دزانين إن شاء الله هو ده أو دوباره نبيته أو فلاكته بس المسلمان دوباره نبيته.